Anikhuzwa phela nini ngisho emakini nishaya ivalo manikhuzwa mawuphuma ushaya isivalo ushaye kumzali sithi bhaqa ushaye ubhuti wakho sithi bhaqa iyekeleni lento bafana bami nisebancane iyekeleni ukuyingcengela kubantu ngabanye abantu yazi into yomuntu bohlonipha into yomuntu noma ngesiwo wakini bohlonipha umsebenzi womunye umuntu iyekeleni lento yokuthuka abaculi anikhuzwa phela nini umuntu nimthuka kuse nivele emakhaya kanjani nini kusho ukuthi anihloniphi nina ngisho emakhaya aninabhuda aninasisi aninamalume anilaleli la emakhaya umuntu niyomthuka kuze kuse ayihlali-ke lezi nhlamba zehla ngapha ngisamile hlukanani nokhuzani hlukanani umsebenzi kakhuzani zenzeleni okwenu fundani ukuyimela nibone ukuthi nawe uma wenza okwakho umuntu wafika wenze njengoba nenza kuyoba njani ey'nhliziyweni zenu. Cha, sibonge malume lapho ngevidiyo othe uqina efaka umthetho esibuyisayo endleleni ikhuluma nawo wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ufavor bani usupport bani. Lapha ankele hayi ukuthi mhlawumbe sikhulumela wena or usuyathanda ngoba khona into oyishilo nebhekhuzana, cha, sikhulumela based on inkulumo oyenzayo ukuthi ubuqiniso benkulumo obuvezayo yinto esihlule abantu abaningi ukuthi bayimele, into abantu abasabayo ukuvela bephumela obala ukuthi bona bathi ngesimo esithize akujwayelekile. Iphutha lenzeka lapha ankele ukuthi kukhona lapha mhlawumbe kwakhulumeka khona, maybe kubhenga kukhuzana mhlawumbe wabeka umbono mhlawumbe nithuthi ama-Blue Nation angawuthokozela ngandlela thize, kwase kuthi ama-Red Nation akuthanda lokho akwenzayo, akuthakasela bese khomenta kakhulu obuningi amavidiyo wakhe washare ngapha nangapha ngokwabo bazi ukuthi senigqishe emdletsheni. Alright, kuhle mathiwa ugqishe emdletsheni, kodwa uma sewukhuluma into wena oyicabangayo noyifilayo kuba nenkinga ngale, ngoba ngale akumelanga ukhulume umqondo wakho, kumele ukhulume into efunwa yibo ngaso sonke isikhathi. Uma uthe ukhuzana unephutha la ngale bafuna uhlala ukuthi ukhuzana unephutha forever, bayazizela kuma-comment section bazilaykhela ngokwabo bezisherela ngokwabo, kodwa uma usukhuluma ilanguage sebezokuncikisela ngokukuthuka ngokukukhumbuza izinto ey'thize. Siyazi ukuthi kwaba nenkinga encanyana laphana ngesikhathi iqhawe lapha umhlaba 1 kunento ethize angayibonisisi kahle, kwaba nokuhilisana enaba nakho engajabula-ke nigcina nikuqodisa-ke nikulungisa ngoba umhlaba 1 akusiyena umuntu owalezo zinto lezo zokuqophagwebhana, kulungiswa nje isimo asuke engasithandi leso wesibona sesiphuma endleleni. Babebona ukuthi cha uyinkunzi-ke yabona bekuvuma-ke. So uma usukhuluma usulungisa bona, cause ngiyayikhumbula ividiyo owakhuluma kuyona wawuqondisa indawana ethize, alikho igama elibo awalikhiphayo ngokubona kwami, kodwa ngenxa yokuthi vele abakaze betshele iqiniso, abalivumi iqiniso, vele abatshelwa lutho, angeke uze ubabonise iyodwa into e-right kubona, into eshiwo iqhawe labo SK. Yilokho abakwaziyo, okunye abakwazi, abasoze bakwamukela noma yinini. Next year after 200 years after a billion year angeke bevume lokho uhlale kukhona iqhawe labo ku-right kubona ngayo yonke indlela. Shathiwa libhede kanjani, shathiwa thuke kumuntu omdala ngenxa yesithombe asisherile ku-right ngoba kusho iqhawe lawo bayavuma ukuthi lonto ikahle. Bazokubuza nokuthi ubonile iqhawe libhala lo message leyo ebheke mhlawumbe kuba umsweli, bazokubuza ukuthi ubonile yini, kodwa bayakwazi ukuthatha ipokoza elizenza ukhuzana bethi uye ukhuzana. So sibuzeke ukuthi ingqondo yabantu isebenza kanjani, operate kanjani. Akulula ukuphisana nabantu abanengqondo ekangaka engathi eqanda engathi vele makuphihlika nayo iphume ingqondo yakhona. Awukwazi ukuphisana labo bantu labo because aba-arguisha ama-facts, ba-arguisha umuntu ngqo, badila nomuntu siqu somuntu, not ama-facts.
ama-fact kubona awa-apply when it comes umculi lo abamthandayo. Okuyinto one day yobaxaka yowabangela inkinga cause umuntu akwazi ukuba right kuna yonke into. Uma umuntu okuthiwa kulungisa ukuthi lapha nenze kahle bese niyamgxeka lo muntu lo nim-attack ningene nonke umndingi benu ku-TikTok wakhe nikhuluma ama-comment nisho ney'nhlamba ngoba enhlambeni angifuni ukudlala inhlambe elapha ngiyakutshela baba lawa nathi bayele esikoleni ngathi bavula upage something bengene bonke isikhathi esiwani bedile nawe ngenhlamba bayazi ukuthi inhlamba mhlambe nisuke ungayithandi izokuphatha kabi kanjani njani. Thina kade wasiqala singena kuma-page ako-Facebook iminyaka 2011 wanini 2011 not 2011 2011 wanini ushisa laphana kuma-page laphana kusabanga indawo zokhuzana kusabanga indawo zomtshengiseni kusabanga indawo zo-DSD kwasuka laphana ko-Facebook kwafika u-TikTok washisa kakhulu kuneminyaka vele kuthukwana laphana kwakuthukwana ama-hour lapha ko-Facebook ubona ukuthi ziyabuya la siyabazi vele sibajwayela. Uma vele ukhuluma iqiniso lapha emhlabeni kumele ube ready ukuthi uzoma wedwa uzoba sesitikini kunabantu abazoza bezoku-attack ngayo yonke indlela kungesibona bonke nabantu uma ukhonto abangayizwanga kahle uma ukhuluma ngo-Blue Nation bazoza yabona ngisho ayithola kwesinye isikhathi maybe ikhonto eyikhulumile leseyiqiniso wangaliveza kahle khona bangebekuzwe kahle lento sokuyikhuluma ebese kuba nenkinga bese kuba ngathi mhlawumbe abalandeli banjani kanti kwesinye isikhathi uthola umuntu akazwisanga kahle uzwe ngathi u-attack iqhawe lakhe kodwa lapha-ke ubulungisa kahle lathizeke ukuthi ongazwanga akazwanga kanjani asazi iyona prize koyibhadalayo la kwa-TikTok if uzama ukuthi wena ubone into right kumuntu othizeni phela ukhuzana kanconywa akumelanga kanconywa leli iphutha lakho malume abakuthukela lona laba bantu laba bekumele ugxeke njengabo so that bezohleka bethi uyabhoka kodwa-ke akusenendaba impilo yakhona lapha ku-TikTok ukuthi makukhunywa izinto bengafuni imukele befuna kumukele ey'funa uyibona isalahle sedibana okuzayo.